Kalong sisa ka jingsarong bat kaburom kabakraw habakat nang mi kipor kirang bat kitay yele kai na kajala kilanang pau bat nang kiu shaprang lengba da ka jingle ya shimanta hakirinsan ya kop yele kai per la kadai haka state level national level bat kumju haki international level hakaba ki juwan ra ya kanam jingjob haki kerdan ki basakman hakani ka kenti wei na kirang ya kop kiulum na kajala usamla balawan habor renja uba puli Hasangkardev College Shillong ubadei kun jung kongker sida renja bat jongba liet W Lingdo kibasyong basa hanong thamai Shillong ulawan ra ya kanam kumunong job hakaba ulakhur ya katakmaksiar hakaransan ya kop kiulum kabalatip kum ka mountaineering and rock climbing kabal penlong da Ministry of Defense Darjeeling West Bengal Uni usamlau lawan pai selaka jela da kecingsung sorong hakakat praterik nai wieng arjar pusau hakaba nak liang kinong ilam ka sengkur renja khasi jaintia bat umsning unit kila priang bat punkup burom yo niu samla hanong thamai umsning ribhoi district ngi na kalen kakur ka central body barabor ngiju kentu gi kena ini bedang samla kamta meleng ko sport la I ne gi ne usnem bla ne usnem ni usam we bla apa julu minarba abu nando gi bahi yang bahasem gi wan lengba jungi lengba kakur jong central body Ini pening jing semua kono ban lek sono kata kalenti ngalam sekalenti baba aduh sama apa seminar ba so we kena napo ukur jungi hina tepo ngkori utar ule kai saf India under 17 ban min mimit di no misi kle pun ya nga sepang ne balawan ya ngalam dan bok bah por jungi menta kadang kakur kadang jam sakmat akan negeri kesejahteraan dia kindang wan sakmat kindia berang udon suwe napo mah imbe tu yang menam teh don suwe ru barang job yang ka kickboxing nang yo gold medal ngak lek keteng ding pun napo umsning nang teh ya kita ngin supply ini keteng ini kesing empat yo bania songkai begini girang ba bana umsning imido gemina nang ne buju pun yang aman kapur nai kubli kerpang ru ya kakur umsning unit nang ne umsning pulun keblala men masun pun men mit hi ina ka central body ngi war rangkat bam pensengan ya gini kikur badan nang ne nang kur apa Riboy district dai lemba jong kiru di Belawan janai ban ai kublei kane kalau kerja ke jing mentoi nam ta kena samla kur jungi badan sini kan ai ada bai semang kapor go jukren gong mang kapor ba ya ka sport ka de gawe ke benta nam ta kam ka lawe jong ki mdei atang kam office kana no ke benta tang mulai ta ka sport ba ki benta kan jukren na kapor sa kapor ngai kentu iki makin minat makin light ini ki drugs nang ini kita ke sport ka de gawe ka ba benta ka kongsan ne ngadang gawe ka sport polisi po ka jala jungi kan sa ningkong pangusam hadin mga tren ni ka sport polisi te dan bok hi minister badan bolam ba asa clear te lapo ni lembak ki obsar gi jungi te layo ka jingyap ibai lalong kemba kanam tu iyo silak ne iyo silak te ka kentu bang so sin ndek te yung ne kuru jonga ban wan ba walam ne no ru no kena buat sempat di mana kata kan nuksa kenja token mag isong parang token of appreciation kami de sok ban ay kapisahan ri tang nakalang government giso atang token of appreciation ru kata lain men siya untuk kena ari alis ke government kale na kenturu ya ka sarkar minti jok sport junga me government me lag kan le nam tagi kena amdi tagi ke kur junga nam tagi borok haji kurikulum kadi bandan pi ka special quota nam tagi ne khamtam na bagila ayo dala ke buat giwi kimdi tangnya kini ke sport tu giwi dah ngapai dah ada bentuk kalau sukut orang tu ndrei ngak kentu alis sport kata we dah ki we nak junang ke sport kasih mesti mana ya po government mesti kata mesti kini company kini deman cakmat naik kam kerang mentah bekerdu kam sedang kembali license tam bonsen ngalit syabar tang ba kene ka training ka course kade ka ba ningkong Pisau kumlah hane kapor kapuan ra kanam kapuran. so comment hi Ke iba fidan ban ai pat ya message kana kapor spray pati. nong ban yai trace tam katahi don jing yarap lang na ka association ka MESCMA Meghalaya Sport Climbing and Mountaineering Association Habatin pej bahagi kishap kashap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi bana kita
Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha, ka jing im ba kambha, pendon kam daki mar ba medon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.